بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini jari kami bihaon besin kita niyo television bihaon ini miabot na isabin waktu sin ad-da'watu salafiyah diha tempat sin nidaul Islam. Induman ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari raiko in guru kakandilan ini siya in tumukbal kato tanyo sin patumtum amun patumtum kawa ding pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pamandu ding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ding sabab ini manayhug kita niyo iban pa dukoton na to palong pangatayan na to ipang Hindu labi luba na pang Hindu ding Quran iban hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In topic hitukban niya kato tanyo amunain ini yasubukay doon lang niya harap mo pakain atau lang nga tudyo mo pakain narita kayo nga tabang harap pakain ng tudyo pain seryo nga toboy katudyohan na ini paay na tadhabun aywa amin ayat kya ni hato po dito iktibasan min qawlillahi ta'ala pain na tadhabun atin niya sung harap pakain na di ko na pano gayon amo natin long tapang kabing sin para kala haruman ini itukbal na to in waktu bukuro na to mulia way naruga inglekan Sheikh Salman Shakili falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعزة والنصرة للمؤمنين والذلة والمهانة والهزيمة لأعداء الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يكون الظالمون والفاكون شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ليطاع ويتبع لا لتخالف سنته ويزاد فيها ويبتدع. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Was kapuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli salawat iwan salam pa kanungan na to alayhi salatu wassalam, itukbal na mo in kasalamatan, kasajahitraan, kasi iwan sinlasa maon kaniyo katan yan bihayaon di murungog hakawaywayan sin sila kawaywayan niyo lapayon ko na indo maas na mo damikyan indeng hamanga magkikita sin programa sin nidaul Islam kapaguhanan siguro na mulia na kan katuan Sheikh Zakaria Muhammad tukbal na mo insalam doa kan amo in assemblyman Paji Mau Maulana Umar salam doa kaniya lapay na ingkatan ini siulakan sin sasuko sin nakita atau sin makita sin programa sin kita niyo habi na sinduman ini. Hadalang bihat to mga palanggungan ng kakasi hapag iman. Yung bialong ta na topic atawa ka na pikil na mo
pagsawsawhan sing kita niyo nasa maniyo tiyo kaluraman insyaallah taala on mga mapuso na to tiranan kapag buliraya sing kita niyo rin di hadunya mangdahi sabab insyaallah magbariwak ka sa kabuhi na to in pag-iman pa Allah taala tiranan magpuon sawab ikasud na to hikaangot sin rida sin Allah taala hikasud na to panam sin surga. Mga pananggumanan kay kasya pag-iman in topic amo na in pagbahasahon tudyo mo pakain harap mo pakain karna in kita niyo ini habi na sin pagbisarahon sin magbiwisara na nagtutulak-tulak atawa kansong datumulak karna in kita niyo biyaheon di hadunya subay tud ingaton nato hatihon nato in parkala sing kabuhi hanganin kita niyo manusya wayroon buli rapat bat malengkan dumagpakin kamatay wayroon buli rapat bat malengkan dumagpakin jangkaan sing pangumulan sing kita ni hadalam bihat tuyat manghud ko haagam Islam hakan yat tulong ta napi namo in parkala pangasubo sabab aun da hambok adlaw atau hambok waktu di natoy kapag sukna bang siya rumagpak na wayroon da mahinang sing kita ni mayta maaf ka mo ya yan panawusik lecture kain na oo na biyan tingog tayo ni sung namakas sumaka insyaallah sa matikatuan Jack ayaw pa ka in makabisara pa sa bisan ni mag-ilod bang pakarayawan insyaallah taala swera sa dia. Anasabot na to kain ang mga palanggunganan kay kasya pag-iman. Amo na imparkala kamatay. Wayroon dapat hanganin kita ni manusya dagpakan kita ni sing kamatay. Hakan niya tunapi tayong pangasubo sabab in waktu hatatkala dumagpak uno baha, biya dinin hantang kabayaan sing kita niyo bang dumagpak na yung kamatay. Kamatay amuin marayaw atawa kamatay atawa amuin labay mangi. Sa magmita yate manghud ko hagam Islam, in kita niyo, habi na sinasabot na to, wayroon yan makaingat sing pangumulan. Hakan sa kitawin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sing kitab al-Quran ka iplak niya. Hapan man sin Tuhan na to Rabbul Alamin, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wayroon yan niyawa, wayroon yan manusya, wayroon ginhawa. Makaingat bang hauno tampat dagpakan ko sing kamatay. Di mo kaingatan, long mos tumulak ka wadtuwihan, pambukhula, inangan-angan mo makawing pakaw madto pakanungungan kaasawahan mo, long magbalik man akurang, nagdara ko sing kasusuban mo. Sa kalay sa kawini, hatiranan sawab, di magpak yung pangumulan, ando kailo, way amo na hinapusan kakita mo pa sa mo karna, di magpak na yung pangumulan, di magpak na yung kamatay. Hauno binaywayan, way magkaingat yate manghud ko haagam Islam. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Hapan man sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang dumagpak na injangkaan ajal, pangumulan nila yaon, pangumulan sing kita nila pening kita niyo katan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mo na yan dayang mabisog paulihan sarta di mo nakasuhulan paunahan. Ay di na bang dumagpak in waktu jaman minitan hazaman yaon halugal yaon pagbasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakya handak sin Tuhan na to Rabbul Alamin, wayroon mahinang sing kita niyo sa kuman kita niyo magpaakat. Kita wayat ay manghud ko hagam Islam. Tali-taliun na to marayaw. Bukon kain bago yan, nagtrending hadon niya kita na to yung kahalan, hambuok nakura, deng hamanga dayahan bang hadon niya ra, deng hamanga altaan bang hadon niya ra, deng hamanga kawasahan bang hadon niya ra, hiking Abdullah Malik Abdullah rahimahullah. Kita ba mo kitaon? Nagmanyata kanin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pamungan kanila ya Muhammad, sa unato ring kamatay amoy keta tangkihan nila, paguyan nila, layuan nila, kana sabab bang natusad jamawi in kamatay, ako ni mano siya maglumba-lumba, di na sila matay. Ayaw pagkakamatay, minsan in dumagbos bata bago, asubuhon min ummul ka numan kay kapituan kay kawaluan, sumakaw mo kita ng pamayhuan, aturon mo mga ummul katluan damayta, di mawayain mano siya kanganan malaas, di mawayain mano siya kanganan amuin tiguang na, sumakawa inyad to physical features sa sadya, bang mo kitaon nino pinakamakusog usaha wiheon,
amo na in cosmetic tawagan pangparkara sing pagpalingkat sa wamita sa inasil si mano siya malisod tawahon maas malisod tawahon amo in hamot lupa na lang ikaw nabdel sumakawaway mahinang tayat ay manghud ko haram Islam asa nabihan in wakto na ayaw pa kaing kamatay kitaw na tuhin King Abdullah kauno na siya bihaon bang dayet to kanina yung pagdaya bang alta ito kanina yung paalta in kawas ito kanina yung kawasin oil hadun niya punan tuod dengan mga punan amo ng Saudi Arabia naway roon na hinang niya sumawasa da kuman siya nagpaakadiyat ay manghud ko haram Islam kita niyo pa isab magmapman kamo mararata na kamo miskin wayron sin bukon dihi ka pang hinungging madto kanila yaon insilan taubal kanan tao kawasahan diag pakandasing kamatay impa nga suwi yaon uno yate manghud ko haram Islam pagkain kamatay tiyo ila sin Allah Ta'ala amon mamaki kato amon timata ka makato amon rendag pakansin kita niyo uno yate manghud ko haram Islam sadya ra kakita niyo ay Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld palman sin Allah subhanahu wa ta'ala Iban mayroon kami nagpapanjari ya Muhammad mano siya manganda mano siya nakaw na rin kaniyo nakaw na rin kay mo ay wat kimakkal sila rin dihadon na hinang batulakit di sila nagpakansing kamatay ay bima na mayroong kimakkal nawapak diagpakansing ajal afa imita fahumul khalidun ya Muhammad ini kau nagpakansing kamatay sa kanin sila yung kumakkal hadon niya Allah nabi pilihan kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dagpakan da sing kamatay kullu nafsin dhaikatul maut parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sakan napsiulakan manusia ginhawa wayron buli rapat bat malengkan dagpakan sing kamatay hakan sa wanablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un tu kasung uji untan dasung tuod kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan marayaw tiranan hakangian kita umang biadin kamatan sing pag-iman sing kita niyo in mahuli na yate manghud ko haramay siya magbing na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kita yung kamatay niya bukon kaning hamang nasabot sung na siya ragpakansing kamatay hay kang putag doa kasuwangan si Rabi'il Awwal amo na ipagyanon sing kita ni bulan ipagmamaulod actually bulan hawak to ini kamatay sing kanungnungan na to alaihi salatu wassalam unin akin niya sung siya ragpakansing kamatay kimot-kot na wihan ing kamatay kaniya lang si magbawhasa aha nakapamungin nabi la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin sabun na tuod hasab da sin nabi in kamatayan sabun na tuod in kamatay lando haluwilo lando makahilo lando bukon halom ini parasahan marayo nabi na to alaihi salatu wassalam bihat to inyanam bihatun liabayan yate manghud ko kakasimulya biadin nen biakato tanyo habi sinasabot ta kain King Abdullah sambil kasublihan nabiyaw ni Isay King Abdullah dayahan balkanan imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ay namatakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadatin misan parayang kaunan mo hain-hain kamo binaywayan hain-hain kita niyo tampat. Hauno-hauno luwal kita niwang dagpakan sing kamatay. Misan da kita niyo nalikos yati manghud ko kami sa sim mga biyang biakam dos biatas unuha. Kita niyo ning kawasa ito kanina. Sumakawa dagpakan sing kamatay. Impa nga suya ti manghud ko kami Islam. Pagkawihayaw nasabot ta na napatarrang ta na na-establish ta na wayron buli rapat in kita niyo dagpakan da sing kamatay bihayaw na suhon na tumagbalik. Uno baha harap na to pakain ng kawayan na to. Uno baha tudyo na to pakain inyo muhot na to. Karena dua rayan ni ating manghud ko haram Islam. Karayaw kamatay doon tiranan mahinang sabab mahasil mo yung karayawan. Sarta damik yan pagdagpag sing kamatay doon muna ka na naman in kaliruan ka na naman muna yung kasigpitan siksa halaw man sina pinalka jahannam. Bang nato iya atay yate manghud ko haram Islam ning mga sabda sin Nabi. Kafa bil mauti wa'idha. Bang natuya atay in kamatay sabda sin Nabi mamarahin na in kamatay magwasiyat kato mamarahin na in kamatay magpatumtum kato mamarahin na in pang in kamatay bang nato talion hakan sa ring mga tiranan bang ka magpamisita pakakubul-kubulan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inha tudhakkirukum al-akhirah wal mauta deha mga sabab magkapatumtum kay musin kamatay magkapatumtum kay musin adlaw akhirat hada lang bihadto bang mutyatali in kamatay
di pa marundang in pangatayan mo, di pa majugjug in pangatayan mo, ando yate manghud ko ha may silam aon tuod sakit sin pangatayan nato suway nato ubatan. Kita away beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law anna al-bahaima ta'lamu manil maut. Bang sabda sin Nabi, nakaingat, ingat in mga sila, bahaim, amon mga susumbayon, kahayop-hayupan susumbayon, ning naman hamanok, hakambing, unta, hasapi. Bang nila sadya, tuwing si kewanan susumbayon, bang nila sadya kaingatan lang sin Nabi. Kaya bukisan kanilang kahalan, bang uno yung pag-ianon kamatanan sing kamatay, ay ba't kaingatan nila na naimbuko na kanila in sila lumagpak na pagkamatay, sa babang mo kita unin hayop, kita unin manok, kita unin sapi, kita unin kambing, mayroon san hinang, ba't malangkan mag, kaun sa jasin nilawal na ragbosin kasusuban nila. Hati na magpasambo, magpalagbosin, pamaranan nila. Nasabda sin Nabi, bang yato kaingatan nila in kamatay, kaya hatihan nilang kamatay, kaya bukisan na kanila in kamatay, mata lamu maakaltum min hasamina. Di kulong sin Nabi kaingatan, bang kamumakaon pa rin kanila in masambo yung pamaranan. Malag yung pamaran. Ba't malangkan na ngayuan, nangupis yung tiranan simbaran nila, karena nagsususa, karena halom sin kuba-kuba. May tayad to, sabab may tasing kahalan, sing kaingatan nila, ragpakan sila sing kamatay at manghut ko hakamay. Hayop! Biadin na yung biakato taniyo takapanghati, asal biyukisan sin Allah Ta'ala, wayron buli, dapat dagpakan kita niyo sing kamatay. Uno ba, sadya kita niyo at manghut ko hakamay Islam. Sadya kita niyo. Amo ini pangaso, hakan sin Nabi natupilan alayhi salatu wassalam. Ring hamang hambuk waktu bayna manahnu julus ma'an Nabi sallallahu alayhi wasallam. Idab sara jama'atan. Hambuk waktu sabda sin Rasul sallallahu alayhi wasallam, ay sinambuk sahabat. Hinaabuhan lang na naglilingkod-lingkod kami man sin Nabi sallallahu alayhi wasallam. Nakita kami lang hambuk tumpukan. Ahad, nasimil na kasuin Nabi, unutan hihinang si mga tumpukan amon tagtutumpuk-tumpuk yaw. Law sinhambok sahabat ya Rasulullah, in sila yaon long nasumag kubol, in sila yaon nihatod nila tayo manghud na to kaya kubol. Magtoy in Nabi di musmog di maral, wayroon bihan tahan na hanat timindog na sadya timukayat magtumagtoy, miyad to palukal to sambil nakaw dagpak in Nabi. Timo in luha niya, pagto man sin luha niya sambil timo nga siya patas imihan siya, ayu ya ikhwani, limithli hadha fa'iddu, limithli hadha fa'iddu. Ya kamu mga katawat ay manghuran ko, ya kamu mga kakasiko, ya kamu mga lundang garabat ko, ando kaylo habi asin hantang ini, habi asin damikyan ini, tumtuman niyo pagsadyahin niyo tuod, tumtuman niyo pagtakamahin niyo tuod. Ay bima na pag-prepare kamu, pag-ready kamu, sin kahanan, sin kamatay ka, kita niyo katandagpakan sin kamatay. Namang di pamamarahiyat ay manghud ko hakam Islam, in manali ka sin kamatay, amon di pa makapinda sing kahalan mo ka na ikamatay kay nga tamuro magpagsakali di pa ko majugjug, di pa ko mahibal, tumtumaya te manghud ko ha kamay siyam ay ko magparukot doon haka hinangan maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ay dagpakan si mga silamano siya. Halom jaro haka, halom kupur, halom hinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para mansintuhan na ito Rabbul Alamin, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab al-hariq. Para mansin Allah subhanahu wa ta'ala, bangmusadya ya Muhammad, mamakikitaan mo yung tafsir Ibn Kathir, bangmusadya kakitaan ya Muhammad, biyadi ininhantang sin mga sila tao jarohaka, biyadi ininhantang sin mga sila tao kupor, biyadi ininhantang sin mga sila tao maghihinang pangkal pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila tangsuan na sinyawa, yadribuna wujuhahum, ando tuan, binasahon, pugpuhon, ingin pa isa na tawakan, intiwayhuan nila. Ya Allah. Lawi rin hakusog, sin paminsan na, long makusog sa pakyaw yan, tuan makusog din kan pakyaw, isumuntok pang mga malaikat na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa adbarahum, taykod nila rukdukon, lawi rin harukduk sinasawa, sa abu diurukalan kay mo. Ando, yate manghud ko hakam Islam. Diurukalan, bibi na sa kaw, jujul dyan na kaw, piananam kaw sing pangsan, among parkala, sabab sa sing kahinang, sabab sa sing pagkupon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to. Karena in mga malaikat hinaabuhan yun kusong natangsuan sinyawa, yaon sila halawm, yaon sila nakalikos. Al-mayyitu, hasab na sin Nabi, al-mayyitu tahduruhul malaika. Ang mano siya sung naragpakan sing kamatay, yadto present, yadto aha, yadto si masabuin mga malaikat. Tumangso sinyawa, imig sinyawa. Aha, binasahon in mga tao kupur,
pugpugon intay bayhuan, dukdukon intay kod nila, wadhuku adhab al-hariq, palutuan pa sila yati manghud kung haa kamay silam, sinbis sara amon lang sing kinamaasan, di makaon siwaan. Na namatuod, para sa hanatuod, para sa hanatuod na namatuod, insiksa, kayo maulul masakit, dagpakan mo rito halaman sina pinakadyan na. Kita mo yati manghud kung haa kamay silam, ingkahalan sintaw kupor. Agay walang riwayat, haway ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam piang hinungging ni sa pantun in mano siya bang siya tangsuan niyawa mano siya kupur pahadarat sin Allah mano siya manghinang jaruhaka mano siya langgal sara bang siya tangsuan na sinyawa bialaw na sin sa pantun amo in gapas papanawon mo paparakan mo mga tunok manunok kita ayat manghud ko ha kami samsagnat managdating kahalan bihanin pag nanamon sin mano siya kupur bang siya tangsuan na sinyawa kay walang riwayat bialaw na si sa pantun mano siya paisan siya buhi. Imagine na kambing sumbay hindi mo na sumay paisan mo sa jabuhi magkuli ikin kambing nga biya din nen mano siya ayat manghud ko ha kami silam ando bang kita no di mabaya sin bihato kailo suway kita niyo magbalik pakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nato ito na hinang iniisabing pagbakon si mga sila tao nag-aamal salih, tao nag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Fida kana ar-rajulu salihan qalu ay qalatil malaika li ruhihi ukhruji ayyatuhan nafsu at-tayyibah kanat fil jasad at-tayyib ukhruji hamida wa abshiri bi ruhin wa rayhan wa rabbin ghairi ghadban. Hasab da si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tuman tangsuan na niyawa in mga sila tao nag-ibadat tao nag-aamal salih, tao amo himihinang sin kabayaan sin Allah Ta'ala, sibu na kabayaan nila, iwan sin di nila kabayaan, karena amo yan yate manghud ko haa kami Islam, in pangitaan sin biyad in lasa mo pa Allah Ta'ala, sin biyad in lasa mo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang biyad in baya mo himinang, atawa biyad in baya mo sumulang, minsan pari kaunon sinakal mo, minsan pari kaunon sin pikilan mo, at kala amo yaon impiang dakan sin Allah Ta'ala, atas murayang guyuron in kabayaan mo, madtupa agaron pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadalang bihat ito manghud ko ha kami Islam, pagkaimanga sila nag-aamal saleh, bang sila tangsuan na niyawa, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, langan-langanon na sila sin mga malaikat, yanon sila, ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah. Ayaw na ko kumahaka na magbiwis sara. Bangyan kami lang nadagpakan sing kamatay langan ng anong saan kami si malaikat. Betanta ko lang nauto. Misa mo ako si pakun magdua. Sut sira. Duain si lang na. Hindi ko kaya tanong natin si duain si. Misan din tuan katluan kapit inhawa. Ando kailo tumtuma. Bang bukunda Allah Ta'ala. Iwan sing kanungnungan ni alaihi salatu wassalam. Intimugila sinin ikaw sut si. Wayron siguro misang biyarin taasing kopya mo. So magawa, ini, berita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiranan mahinang sabab, bangkaw nag-amal ibadat, ini indagpakan mo, inin mamayta kay mo sutsi, yanon ko si malaikat langan-langanon ka, ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah, guwa na kaurayang yakaw niyawa, sutsi, dahil hapamaranan, jasad sutsi rin sa Allah. Langan-langanon ko si malaikat, at kaya walang riwat, pero na sa panton, hambog pitsil tubig yaon, pagbuluan ng tubig, hiraog na sa jamod to pabaso, mahulog na sa smooth ng simbasa, hati na masanyang wayroon sagnat, wayrong gagat, kana naman galantang sikinabat, malaykan masanyang among makad-makad na sa jawihan. Wayroon panapog na rito hato, yaron na isab kita si malaikat, ukhruji hamida, ya Allah. Ando, rendi hadon, niyamibog na kawahamanga sila, long wando kayo sila yung dayahan, in sila yung balkanan, in sila yung kawasahan, in sila yung tagaalten, kami ni miskin, miskin pagkaon naman mo amorwa. Sumakawayat yung manghud ko ha kami siyang tumtuma. Di mo yan hikapag masusay mga parkala, hamaman na hinang mo sawab, in sawab, tiranan amuin, makabaak kaw sin mga kapandayan dunya, bat malengkan, gayad sin amo na yan yung tupungan kayo mo sin Allah Ta'ala, magsabar na kaw, mayta. Di yad to hikasusakay mo. Halawm sin pagdagpak sin kamatay, ayaw pagdagpag sin kamatay, pananamon ko sin Allah Ta'ala panghimungtan, kasanyangan sin pangatan daw, peace of mind ng sin bahasa. Kitawan pa naman sin Allah Ta'ala, wala tahino, wala tahzanu, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayaw ko rin magdukka, ayaw ko magsusa, ayaw ko magkarukaan, ayaw ko maglamma, ayaw ko mag-amuin, manglunok ko to sin parkala, bukar na ikaw na yan para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, kamo na yan para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nanay babaw, in hataas, in hapuntukan, sing kahalan ito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang in kaaunan niyo, namarat saya patuhan niyo, bang in kaunan namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ayaw tuan dito hadarat sin Allah Ta'ala daw akhirat. Di ipahasong kau tang suan sin nyawa. Yanon na kau sin malaikat. Ukhruji hamida. Gwa na kau ya kau ipon sin Allah. Nagdara kau sin kawansakan. Nagdara kau sin katinggihan. Nagdara kau sin kalagguan. Biasa to sin iyan ko congratulations. Then ihadon niya mibog na ko siyalam na sin na President Noynoy. Siyalam na sin mga mano si Ekatan. Siyalam na sin mga general. Siyalam na sin mga siyusyo na malag umano siya dunya. Dito tuan hadarat sin Allah Ta'ala. Doon pa hakamatay sin kita niyo. Ando kay lubang kita niyo. Miya makadakawayan sin Allah Ta'ala. Di mo hikaibog yung mga parkana. Di hadon niya buat malengkan dito hakamatay mo. Malaikat in sumalam kay mo yanon ko congratulations. Uno, timubtob na. Kulang pa yate manghod ko hakam Islam. Iyan pakitan ni ang gift ka to. Dani hadon niya mibog na kawando lang may pangdagbay ko yung naggi-gift kanila. Mga binihan pa sa katan. Inabukat to lang mo kaibog-ibog ti asawa pa. Di na kaya nagbingat to amon asawa puon. Magkaibog. Subhanallah. Sumakawa. Diyat to. In gift sa laggo-laggop ka na naman sing kita niyo. Amon ang hibayta ka to sing malaikat wa abshiri. Pagkukuyag ka, pagbunyi-bunyi ka, pag-enjoy na ka. Pagkukuyag na kaw meta biruhin wa rayhan wa rabbin khairi qadban kana inya wa min nagdara kaw sin hamot bukon hamot langag sumagawa mahamot ding unubaha certain tuhan mo rabbul alamin yate manghud ko haram Islam wayruun na inikutti astol pagmari kay mo halom rida na sadya in susungon mo na hapagtang susadya sinya wa yate manghud ko haram Islam biadiin na kahalan amuin susungon sin kita ni pagdagpagpalaw sin kabulan kay ngatan sin kita ni bangkaw halom sin sulga bangkaw halom sin pagibadat pa Allah Ta'ala indag pakan mo halom sin sulga nabi as sa pantun rawdatun min riyadil jannah belaw na sin sa pantun jambangan atau kan garden habi asin garden sin sulga mga tawalom sin pinaka jahannam putputan ding haputputan sin pinaka jannah makitawan beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang natusad ya kaingatan, pagkarunguan ng kahalan, deng ha mga biyuk, wayron biyuk kisin Allah Ta'ala katutan yung katan, kahalan sintaw halam sin pakuran. Karna bang natukyaro rungukan, kikita, hakan sa hakiban ng sabda sin Nabi, law ta'lamuna ma'alamu, ladahiktum kalila, wala bakaytum kathira. Bang niusad ya law na kaingatan pasabda sin Nabi, tantong nasadya abay takato sin kanungungan at alayhi salatu wassalam, timyo rayangin pag-uyong dali hak-hak niyo ba't malingkan tong mauding pagtangis na to katan. Mayta, habay ta sinhampo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wakto nakapanahon sila nakalabay sila harwa kubul nakapamong Nabi innahum yu'adzaba. Sa munato da sabda sin Nabi indua kubul yaon long na sisiksa innahum yu'adzaban indua kubul yaon sisiksa wa ma yu'adzaban fi kabirin. Bukon sila sabda sin Nabi siksa harusa malaggo. Miyanan si mga muhaddithun, bukon sila siksa, harusa, mahunit nila tinggalan. Ba't malikan harusa, bang mo tuoron, malway mo katinggalan, sumagawa naghaman-haman, piyasaran, piyahin si mano siya. Uring dosa, amahaduhuma, hambuk din kanila sabda sin kanungungan ito alayhi salatu wassalam, fakana yas'a bin namima. Wayron na lang nahinang nila, wayron na hinang sin mano siya, ba't malikan magdarungan na sadya sin lukat lambing katalpit na, wayron na rahon ng mga taluk sa ngitawayan mo, ito pa mga Santa Barbara yun, magdahi panuhi suwi, bihato no nalagbo sin bautot si pangdaigbahay ko, la ilaha illallah. Wayron na panuhi suwi, bihan mga kaaywan si Mano. Si basin sa kaula-ula, hinang nila si sindila nila, ing kaaywan, mag-enjoy sila, mamit na pa, mga katawti manghuran nila. Mangkaumakita kay wala nakidto sa si madrasa yon, inbis sarahon, katan, halas yung kakuruhan, pit na katan, limot yung kakuruhan. Ando, tuan, masarap pa karoon unod si temahod mong bisarahon pumangi. Ayaw. Bukon niya tumarayaw. Hakan siyang baita sin Nabi. Bangkaw matan na marat siya po Allah Ta'ala banhadlaw akhirat, pamong ko sin marayaw. Hari na ko tuan magkapamong sin marayaw. Hundong nasadya ka, puanan ninaghari na kong kabisar, hundong ayan ko magkaiwa. Hindi mo hikakaiwa ito, ibadat pa po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang patuan, kita mo na, inmano siya manglimot, inmano siya magbisa sin lukat lambing katan, sin pit na sin tumbit tawiyayaon, dito pa halong sin pakubulan na sisiksa na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malakad, hinambok rin kanila, fakana la yastatir min bawlihi. Long sin kaiwa na ni Maksud long na, di sila magpanimod sin pag pamupo nila. Kaya wanan niyo so isang mga pugpukon pa lang ng mga tangkal tayaon na to mabali mga tangkal mo. Kaya wanan lang na di sila bang mumanan literal di nila pagtampanan hati na live. Sibuk dayat yung manghod ko haka may siram nag-live ka. Sibuk dadi ko magpanimod do sa siwi-siwi da maloy mo katinggalan. Ay nagkumamong lamot to nag-usus ba? Oy mausus mo siksa lang sin pakubulan. Di yate manghod ko haka may Islam.
hadalang bihat to kita mo ning kahalan halawom sin kubol pa sisiksa na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ando kayo mga palanggunganan kakasiha agam Islam. Manali-tali kita niyo, biya di ba? Hawning kabayan ko kadto, mabay na ko alam si sulga, mabay na ko alam si napinal ka jahannam. Inalom si napinal ka jahannam. Sumud na kita niyo magtuhi. Aha, hari pa kauton makasud pa lang si napinal ka jahannam. Hipa kita na kay mo sin Allah ta'ala kahalan mo halam sin sulga. La yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alayhi hasratan. Di pa ko pasuron sin Allah ta'ala, hari pa ko pasuron sin Allah ta'ala, palaw man sinapinal ka jahannam. Ando, tuan di hari pa makasuod palaw sinapinal ka jahannam inambuk manos ya. Bukisan na hipakita na kaniya ingkahalan niya, ito wa kanin lilingkuran niya rito halam sin surga. Law ahsana, banging kaunan niya nag-ibadat, banging kaunan niya nagmarayo, banging kaunan niya nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang magsumite pa ipakita kaniya, liyakuna alayhi hasratan, hasupaya maong doon kanya inmang hingin lugi, inmang hinusuntod siya makapamong na siya ay ikaw ya Allah bang sadya ko nag-ibadat kayo mo, bang sadya ko namarat saya kayo mo, bang ko sadya iyaga din kabayaan mo, bukong pikilan ko, bukong pikilan sin mga mano siya, bukong pikilan sin guru kumisan ng kalaungan na siya timatampal doon sa una kulong na liminin ko kayo nalilingkuran ko lang sin sulga. So magawayat ay manghut ko ha kami siyam, hatad kala piaruli mo inapso mo, piaruli mo in kabayaan mo, namang hinusun na ko tuod dito hadlaw yadto, kikita-kita mo, tiyatandaw-tandaw mo nililingkuran mo, sa kaurayang hitilak po, manigabluan ko sa batipatanan para man sinapinal ka jahannam. Manigal namin mano siya halaw man sin, apinal ka jahannam, ang painbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magsusunto rin mano siya, dahil mga waktu magsusunto rin mano siya, kan sa kita abayat ay manghut ko ha kami siyam. Dahil mapagnusun ko, kakita mo rin maas mo, isusunin ka kasi mo nag-ibadat. Wanada ashabun nari ashabal jannati nafilu alayna minal ma. O mimma razakakumullah. Qalu inna Allah harrahama ala al-kafirin. Manawag-tawag na, inmano siya, isinal ka, taunal ka, moto pa mga tausulga. May ta, tiyatandaw-tandaw mo na, kikita-kita mo. Nauni maksud may tayad itong ukabon bukisan kayo may kahalan. In maksud hasupalay, iyadhukul adhab, makaduhon na to, sinsiksa pa lang sinapinal ka, dyan ang pamangamanon siya ng sinalka. Kana pagkita mo, yato na kay Luhiyama, pag siya nag-ibarat, din ako mayroon ako. Sa dalawang Muhiyama, imam da ustad da, din ako mag-ibarat to kinasama ko. Di, ingkita niyo tuan, baran na to in makasave katot lang niyo. Hakan sa hawak to yaon, kitaan na. Haon yung kabayaan mo, haon yung pion mo. Masakaw tuan mga ngayo, kagita mo na hiyama mo, sa pamahiyama mo nag-ibadat. Bangkaw malasaya ti manghud ko ha may siyam kan ama mo. Mabaya ko magpuniban sin siya, pag-ibadat na ko sambil. At tawakan ina mo, kagita mo na hina mo, bang siya pamasipay si hina mo bihan, ini, halam sin sulga, ini ko sa halam sin narka. Sipay si anak mo, kita mo na ni ko to halam sin narka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kakausan ba yan sin ama, kakausan ba yan sin ina, kakausan ba yan sin anak, sin tay manghud, sin bana, sin asawa, sin katantan, kakasi kanunungan mo. Hindi ikaw rihilan, mga ikaw, yakaw tay manghud ko, yakaw ama ko, yakaw ina ko, yakaw kakasi ko, yakaw kalasan ko, yakaw katantan ko. Paano riwa kami sa nagkumantiyo-tiyo tubig? Ha? Paano rin kami sa nagkumantiyo-tiyo tubig? Kana, wayro magkaon na mo, mayta, imainom na mo rin di hakaywanan bayta, parman sinallahu ta, zakum tuno. In tubig amura, in pag-inom mo naman, aso sa jarayang malapnas magtuoy, matino, ingin paisan, inihigad simod na to. Sumagaunin mahinang ta. Iyahap di lialanggangin mano siya, giyukutasan in mano siya, wayron magkaumbihan, mahansul magtuing pamaranan nila. Pagkita mo magto pa mga tausulga, hina mo ka nama mo, at tawatay manghud mo, asawa matawa na mo, bang tatkalaway ka mo nag-akad nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga yun na kaya kaurayan ko kakasik ko, kulang sa yung pagkaon na mo, ini paano rin kami sa nagkumantiyo-tiyo tubig. Isambong kayo mo tuwan, misang biyadin pagkasinyo rin di hadunya, misang biyadin pag-unong niyo rin di hadunya, tatkala, wayroon kamyakan pagkabayan sin Allah Ta'ala, inisambong kayo mo, yakaw lasa, yakaw kakasi, yakaw ina, yakaw ama, yakaw temanghud, yakaw katantan ko, sa nato rin mga parkanin, hiyaram sin Allah Ta'ala, hatao, nagkukupor, nagjajaruha, kahimihinang pangkal pa Allah. Kagausan mo yung temanghud ko ha, kama Islam, in mga parkala bihato, na, hadalang bihato, hatay mini, wasiyatan ko muna yung ginhawaran ko, yakaw waran pamikil-mikil ka. Karna bang kaw di kaw mamikil si mga kahalan, nagkasabot yan, ando kailo, manigalam, magsusuntod kita niyo, amuin makaragpag, paamuin wakto, sa kita niyo lang sin kinamasan, lumuaw kawak. Aha,
halom sinal kabay ta sin nabi. Di na kita rayang magsabot sin mga kahalan siksa mabukatan sa pinakamagaan, the lightest form of punishment. Pinakamagaan na siksa halaw man sina apinal ka jahannam. Di na ko magsabot si mga siksa si mga to magkakanda riba. La ilaha illallah. Di na ko magsabot si mga tao mamuno, si mga tao mang katantan di magtutunay si piyangdakan sin Allah Ta'ala. Sumagawa the lightest form sa gaan-gaan na siksa halaw man sina apinal ka jahannam. Hasab da si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahwan ahli nar adaba yawm al-qiyamah rajulun yudau fi akhmasi kadamaihi jamratan yaghli minhu dimahu ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaba wa innahu la ahwanuhu adaba. Hawait asing kanungnungan na to alaihi salatu wassalam, hasabda niya sawun na tuod insagaan gaan na siksa halawm sinapinal ka jahannam. Magaan na ring hamagaan pasulugonin mano siya taong patawakan una sipit-sipit lang si maas-maas 5 lakablab sin kaywet ang takaw. Aha, intangda sin paso niya rayang pagsulog mo sin yaon mukadkad utok si mano siya. Ikita na magtugna ka yugbog, magtugna ka tiula itong bihanin hantang sin mano siya. Mukadkad inutok niya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil makapamong hindi agpakan sin siksa yaon. Kako na inilaw na, kako na sabu, bugat siksa halaw man sinapinal ka jannam, buat malaikan na sabda sin Nabi, wa innahu lahwanu ma'adaba, buat malaikan kanya payaon daya, insagaan gaan siksa halaw man sinapinal ka jannam. Biadiin na ito, manghun ko hakam Islam, imang lalaog pamano siya, inmangangan niya pamano siya, kumaon sin bukon amuin siyuko, kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, inmang durusta, pa mga kaulamaan, imamimisara mangi, pa mga kakuruhan, imamimit na pagkatantan, mga parkala, dusa pangkal pahadarat sin Allah ta'ala, mga magaganda ribay katantan, indawang naragbus tiwayhuan, simpiang langan pangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makaan na niya ito, makaan na siksa ito, mukadkad para yang inutok si mga manusya, ya Allah. Yadto halaw man sina pinaka jahannam. Maun kita insyaallah palaw man si surga. Murah-murahan insyaallah mabilang kita niyo ding ha mga amuin ini ding kanila amuin sifat si mga tao surga makasud kakitaan nato ing karayawan. Idza dakhala habayta sinan. Idza dakhala ahlul jannatil jannatah yakun Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum. قال يا رب hal ita na continue. Aha, apabila sabda sin Nabi makasud na ataw nakasud na intaw sulga modto palom sin sulga ay bima na nag-enjoy na kaw sin kasanyangan sin sulga niyanam mo ning kasanyangan sin sulga niyanam mo ning lingkat sin sulga invite ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na sanday insugan sa lingkat-lingkat fil jannati alayhi khairun kathir in halawm sin sulga yan yaon nen tamba manamba barkala kalaan karayawan halawm sin sulga yan hakay walang riwayat fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar in halawm sin sulga yan aha subhanallah halawm sin sulga na sabda sin Nabi wayrun para yang kikita sin dua matamil lingkat halawm sin sulga na long malingkat in hula dunya ini, malingkat ng US, malingkat in Hong Kong, malingkat bihani mga Dubai yaon, malingkat ng mga himutang tanim mga Sambuangan, mga Manila, mga Cebu, Davao yaon. Sumakawabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, misang pabiyadi ni lingkat sin El Nido, Palawan, misang pabiyadi ni lingkat sin Netherlands, Switzerland, yate manghud ko ha kamay silang punon mo ng lingkat sin dunya ini, di makaliw halingkat sin sulga, amo rin kakitaan si mga manos siya pagdagpak na pagsud niya. Wala udhunun sami'at. Way padiurong og sinloy sintay nga mao rin sulga ito na yati manghud ko ha kami Islam. Wala khatara ala ka bi bashar. Way mong payabutan sin angan-angan mo lingkat sin sulga. Punon mo ng imagination sin mano sa kataan. Pagaron mo na mga sila haba ilongin haupo ilongin way ilongin biyaning in pamaranan in brown in pamaranan itong pamaranan in katantan in dawal na ragbo sin tiwayhuan nilangan sin mano siya. Palamuron mo na bang sa gym, iwan sin bang sa katumbot-tumbuhan, iwan sin mga binatang, dalaw sin sapi, ikaway na ulang na sulga, hipo katan sin sagbot. Na, puro mo nagkatan, using the latest technology, in 3D pa 4D pa 5D animation o sin kaywanam, mag-produce na kamo, mag-visualize na kamo, lingkat sin sulga, haway ta sin Nabi at yung manghod ko ha kami Islam, misang biya din lingkat sin nag-imagine nyo na lilay at tawakan na visualize nyo lingkat sin sulga,
di parayang lumiyo hakakitaan niyo dito hadarat sin Allah Ta'ala amunin sulha. Hakan siyempre sin Allah subhanahu wa ta'ala kita. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Ya Allah. Iwan tanto wayroon makaingat ginhawa. Wayroon makaingat ginhawa. Sin uno na intiyatapok kanila sin Allah subhanahu. Way kabukis kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hamanga kainginan sin mata. Deng hamanga kasadapan sin mata. Deng hamanga amuin kababayaan kasusuban sin mata. Kaya ba ng parman sin Allah subhanahu wa ta'ala? Fiha ma tashtahihil anfus. Yawn narayang halawman sin surga yan. Ingkatan sin kasadapan, kasuwakan, kahupan, kabayaan sin katantan manusia. Uno indawal na ragbus kabayaan mo, mabaya ikaw lang ikatuan jak, duyan, yawnin marang. Mabaya ikaw lang na marang, yawnin bauno. Mabaya ikaw bauno, yawnin wani. Mabaya ikaw wani, yawnin inin. Uno natibay ho ang dagbus kabayaan mo, hati nagkatan. Yawn halang si surga. Wataladula ayon parman sin Allah. Mata mo sa jarayang umatod kalanaban na. Amo na rin pag-ianon sin advertisement, ulam ay tingin pa lang, ulam na. Ay bimana, turon mo sadya, kansuwan na ko magtuy, kalanaban na ko magtuy. Jazaan bima kanu ya'malun, hibalik ta paparman sin Allah Ta'ala, mga ini tutungbasan, tutungbasan pa mga sila nagmarayaw, tutungbasan sin ini mga parkala na hinang sin sila na dihadon niya nahasil nila ibadat amuin natipon na hinang sawab kasog nila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo yun, timanghod ko ha kamay Islam. So mga kahabihad to na lingkat sin sulga, nagparurul na kaw, nagpasadap na kaw, kataan sin kabayan mo yun, tunanyanam mo na kataan, sa kalisa kaw inimamungin Allah subhanahu wa ta'ala kato pangayon takit, insyaAllah, mabilang kita nuring mga silat, Allahumma ja'ala min haulay lasfiya ulat kaya amin ya Rabbil Alamin. Aha, habihat to na nag-enjoy na ko sin lingkat sin sulga, long muyari na inlingkat sin surga, nag-enjoy na kawiyat tuning katatan sin kabayaan, kasuwakan, kasadapan, kahupan sin baran. Sa kalisa kaw inimamungin Allah Ta'ala kato. Turido na siya, yan nazido ko. Ya kamu mga ipon ko. O numabaya ka kamu ganap sin mga iyan, bang mga katawa sa tabi hayaw, bitin pa kamu, kulang pa ba yan? Kaya reposter de sument tayo, ha? Do you want any augmentation? Kulang pa ba yan? Ganapan ko pa kanuno? O ba'y kabayan ni mga kato? Ya Rab, mamisarahan na kita niyo insyaAllah pangayon kasugsin kita niyo. Ya Rab, afalam tubayyad wujuhana. Bukon ba ya Allah, piyasahaya mo na intibayhuan na mo. Piyaputi mo na nagsisilak at daw pulak-pulak na intibayhuan na mo. Watudkhilna al-jannah, piyasod mo na kami panong sinsurga. Watunadjina minan nar, liyapas mo na kami ding halaw sinapinal ka jannah. Ya Allah, uno pa yung kulang. Uno pa yung higanap mo, Ya Allah. Masan niyang nasing kahalan na mo ini? Mga subok, uno pa. Fayakshiful hijab. Iyon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intam panhantara na tiwan sinantara. Na ibima nakakitaan mo na intuhan mo Rabbul Alamin. Ang nagpapanjari kay mo yatay manghud ko ha kami Islam. فَمَعُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَيْرُؤُنَّ سَبْدَ سِنَّبِي makaliyoreng hakakuyakan hatatkala kakitaan mo rin Tuhan mo Rabbul Alamin, Tuhan mo nagpapanjari kay mo. Hakan si parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Ando, hamanga sila parman sin Allah ta'ala. Hamanga sila matan bar iman, amuin iman nila miyabot na pagkasawa sa amon bang biyasin sa kaulaw labang sila mag-ibadat pa Allah Ta'ala bis sapatong kikita nila Tuhan nila Rabbul Alamin, hari nila nabiyang mapahantang dihato, kaingatan nila piyatatay, buko nila tiyatali nila, yaon nila piyapipikit, palaw man simpikilan nila, in sila kikita sila sin Allah Ta'ala. Dalam pihato mahunit in magmaasiyat, mahunit in lumanggal sara, at kala kingatan nila inanay buko kanila sin kikita sila sin Allah Ta'ala. Ay bima na nag-ibadat sila sa wasa purna lugya pa Allah Ta'ala. Dihilan sila lang sin Allah Ta'ala al-husna. Unin hati siya al-husna, bukon inaw na mo, yanti husna sumagawa. Al-husna lang si mga fasirun, hiya al-jannah. Amo na lang na ipagyanon, sulga. Sa kalibang mo kitaon, upik saon marayawin ayat, day sekon marayawin si mga ruktol. Waziyada. Aha, ganapan na mo pa ang paganap. Ang pabihandukang niya, ang pa-additional. Uy, ya Allah, kulang pa ba yan? Kulang pa ba yan?
long sin mga mufassirun in ganap yad tulong na hirihir sin Allah Ta'ala miyanahan nila at tamattu bin nadhari ila rabbihim azza wa jalla at tamattu bin nadhari ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala amo na long ning kakuyagan kasaddapan kasuwakan at kala kakitaan mo na in Allah subhanahu wa ta'ala amon kakitaan mo na yaon mo na tudakan salam sin surga siwo indagbos na tukatan bukon siwang karagbos so mga same level sin lingkat di ikaw makaiyan lang mo lawing lingkat nga yaon lawi in ansam nga yaon lawing durog na bat malengkan wayron na to same level aw ning mga tumpukan sin taw sura makasuod makawid da intiw indagbos nila makain ko lamit akamu yate manghud ko ha kami sin lawing lingkat sin atawan sahayan niyo inibay takat yate manghud ko karna along nakita na mo na intuhan na to Rabbul Alamin kita na mo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ng kakasiha kami Islam. Hinapusan, hambuk hadithin kanungan na to alayhi salatu wassalam. Insyaallah ta'ala mahinang sabab. Amuin kajawawan na to na bang pakainin tudjuhon na to. Pang pakabain kabayan na to tudjuhon. Karna wayron na to dapat. Bot malengkan bang dumagpak na inwakto yan. Sa kita nurayang magpaakad. Hadalang bihato habihaon pa. Ingaton talabang pakainin kabayan na to tudjuhon. Hinapusan insyaallah kaluraman mahinang sabab baling sin pangatayan ko maun pakabayaan sin Allah Ta'ala mura-murahan pa ngayon tasoon malapay kita niyo katan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la tarawna wa asma' ma la tasma'un sabon nato na sabda sin Nabi aun long na pagkakitaan ko di ni pagkakitaan wa asma' ma la tasma'un damit kan aun pagkarunguan ko di ni pagkarunguan na sabda sin kanung nung nato alaihi salatu wasallam uno yato ya Rasulullah altatis sama wa hukkalahan ta'id ma fiha mawdi arbaya sabila wa malakun wa'udun sajila lillahi subhanahu wa ta'ala. Bang yung sadya lang nagkaingatan. In kaingatan ko, in langit yan, at tatis sama wa hukkalahan ta'id. In langit yan, bang yung sadya karunguan, dayang mag-ariut sa mesin sa kaula-ula kaya bubugatan. Atin na lang sinbasa ang cracking sound. Imagine bahay mo kahoy, second floor, o magpanaw, mag-ariut tatas, kaya tamo lang mo na taas. Bang mo sadya karunguan, lang mo bukon dawdog, lang mo bukon luti. Kublan na ko bihan, lang mo luti, bukon luti. Sa kalituan mag-akiyot, bang sadya kaingatan mo inhal, karunguan mo si pagkarunguan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. May taya Rasulullah mag-akiyot. Hasab na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakan yan lang na mag-akiyot in langit yan. Bang yung sadya karunguan in karunguan ko. Karna hasab na si Nabi, hipo yan dayang sin mga malaikat habihan, luag sin kalangit-langitan. Habihan lungag sin langit niyan deng naman hasad lupan pasubangan paot tara pasatan hipo sin malaikat hantara sin upat gulamay aw ne sa malaikat hantara sin upat gulamay aw ne sa malaikat unin hinang nilete manghud ko ha kamay Islam si musujud sa ruman sa adlawan pa Allah subhanahu wa ta'ala namudji ando kabot ko sipog pa Allah ta'ala hinabuhan naghinang ka maksiyat atod ka palangit kita pamikir ka marayok pag-contemplate ka pag-reflect ka long sinanggalis hinapuhan naghinang kumasyat pa Allah Ta'ala, yaon yung mga malaikat simusujud kaniya. Yaon yung mga malaikat namudji pa Allah Ta'ala, ikaw yate manghud ko ha kami sa ming kita. Di kagunahan sin Allah Ta'ala yung pagtaat ta. Damit ka di makaharin pa Allah Ta'ala yung pagmasyat ta. Mamarahin na sabang mga pagpudji. Isa roman sa adlawan, jiyaman, minit, tansikanan. Ito yung mga malaikat simusujud pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi lang sinabi sabda niya. Sapahan ko pa Allah Ta'ala. Bang yung sa jalaw ta'ala mo na ma'alamu. Bang yung sa jalaw na kaingatan ko. Nadahiktum kalila wala bakaytum kathira. Timiyot niyo walang sinabi. Impag o yung dalihak katawan niyo. Buat malengkan tumao rin pagtangis niyo. Subhanallah. Timiyot niyo lang sinabi. Nadahiktum kalila wala bakaytum kathira. ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم من السعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى hasabda sin Nabi bang niyo sadya kaingatan ko timiyot yung pagdalihak at pagkatawan niyo tumao yung pagtangis niyo sarta damikyan di kamulong sin Nabi ha mga sila raw magtiyaon kingatan niyo na kamusuyan bin nakauhabi na ako ininto magtiyaon at taway butang tanang mga bago na kamo nagtiyaon di ka lang sinabi magkananam kakuyakan, hawak tuing kamo sumuod palong bilik niyo. Hawak to kamo lang tawin magsawsaw minum kahawa nag-agad-agad. Di kamo yate manghud ko ha kamo Islam magkananam habay ta sinabi. Kakuyakan, excitement, affection,
karena sadya bang yung kaingatan sin Nabi, misang pabiya din durog sin banamo, misang pabiya din lingkat taod sin asawa mo, di ko magkananam kakuyagan nasabda sin kanungnungan nato alayhi salatu wassalam, bang mo kaingatan niya tayo manghud ko haram Islamic kaingatan sin Nabi, mahuro-huro maumban-umban kamukatan mo, to pakarandanan si milawak mangayo kampunan mangayo, ya Allah parihala kami, ya Allah lapasa kami, ya Allah tawanga kami, ya Allah ampuna kami. Ya tayo manghud ko haram Islam murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Parihalaon kita ng sintuhan na to Rabbul Alamin. Taufikan kita ng maun makabatok patiranan karayawan karena sadya itiranan karayawan ini jajanjian sin Allah Ta'ala kasanyangan kasaddapan kaswa dito hadarat ni halaman sin sulga di makananam kasigpitan insyaallah subhanahu wa ta'ala tim pangayong tasuhod pamahasot si mahatinggi Allah palayuon tul kita niyo deng hatiranan amuin malimun dawa kita niyo hakabayaan niya insyaallah balikan ko halong parihala kita niyo sintuhan nato Rabbul Alamin. Salam iwan kasila sa kasaditran kaniyo katantan wallahu almusta'an wa ilayhi almushtaka wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa qulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru fa ya bushra lit-ta'ibin al-mustaghfirin wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.